Namba ya arwaru erũ ikithiaga na mbere kwambatĩra o muthenya. President Uhuru Kenyatta augite mitugo ya Akenya gwikira bamba matu makiaga kuthingatithia mawatho maria makathikitwo ni ministry ya ugima wa mwiri niyo itukinyitie baria turi, akiongerera ati riu bara ino itigireirwo mundu kiumbe kwigitira na kwaga uguo bururi ugukorwo boru ona makiria. Jukumu iko mikononi yetu, kila mmoja wetu, kila mwananchi. Mathaa 24 mabituku arwaru eru 440 ni marwarite murimu wa COVID-19 thutha wa andu 3,197 kuthimo. Namba ya arwaru mothe bururi-ini riu ikirugamira bari andu 17,975. Usipojipenda we mwenyewe, penda mamako, penda ndugu yako, penda dadako, penda mtoto wako, penda jirani wako, na useme ya kwamba kwa sababu ya mapenzi yako na huyo utafanya yale ambaye yanatakikana kukinga na kulinda maisha yake. Kuma riria murimu wa COVID-19 watuthukire guku bururi-ini na beno ikoretwo ta mwaki urathegea ona thutha wa mitaratara iria eigitwo ni ministry ya ugima wa mwiri kwimenyerera kurwara kana gutamba kwaguo. Ni kuri gicunji kia Akenya gikoretwo gikibuthiriria mitaratara ino, thirikari ikiuga wona Akenya marega kunyitana njara maundu mekuthie ona mbere makithukaga. Jukumu ni letu, kila mmoja wetu, kuhakikisha amelinda maisha yake na maisha ya wale ambao ni wapendwa wake. Gukiri uguo arwaru 90 ni maborete na makarekererio kuma thibitari itiganite. Namba ya arwaru mothe ikibanda bari andu 7,833 oriri bururi uritwo ni andu angi 5. Namba ya ikuo igikinya 285. Kuona muingi ni ubeto wiyathi wa kuthie kaunti nginya iria ingi, thirikari ithiete ona mbere na kuthingiriria ati ni wigiririki wa mundu kiumbe ni amu riu ruru ni ruregete mitheko. Ngeribotera Inooro TV, Njetago Masi, Wadia wa Muriithi.